Iku gay andi itu sana ko bale. Kenakan ngayah. Sasawan tukang kuba tukang cukia. Kung pinapakain ang tao niya na eh. Kita mangay din. Encak ka na bali ko do. Ini testimoni alat pembelah pinang di Malala Selatan. Ko juga awak ko ete ya. Uji coba. Per jam cuman apa? 2 karung ya. 2 karung itu per jam. Oke, terima kasih. Testimoninya di Nagari Melalak Barat ya. Melalak Selatan, ya, Melalak Selatan. Kecamatan Melalak, Kabupaten Agam, Sumber. Terima kasih.